mulai pi baro. Bon kisamla Katolik jongi kikili nga ya kene ke jingkili ke bha ban jubab ada klem pusan. Ke jingkili ke logumde. Ngadon isamla ibana koi pat kaniam. Ada nga bon niam no hato ke de pop. Masa koi pat ke jingkili hato la nga mi no na kabalang ngandu no ya jingpedim. Manjubab ikine ke jingkili ngan batai shwa ya pi ke pop. Katung ka niam juga balang Catholic. Kapop kadai gajing le persya ya gajing soto ne reason ya gajing shisha truth ba gajing te blem shisha ne right conscience kadai ru gajing le palat persya yo blai da gajing bom ko ngo la penuan duru ya kapop hai kon niam juga balang Catholic ha gani gurukom ha kapor jang disha sitom ha ba gajing jung Chris kan job na sis ndo ne kapop hangta kapop kapen ipau ya gajing jubol ba khau tam juga habon kidur bon rukom kum ha kajing monget kajing isi ba peniap kajing ben persya jo kinong yalam ba jo kibreu Pontius Pilatus ba khapot ba kajing runa jong sipai jongu kajing setkala jong Judas kajing len jong Petrus kajing phatkarat jong Sandra jongu kapop ru kadai persya kajing kongo jong Jisu kabawalam hangi ya kajing pedim kai pat kabalang ban bataya pi sepang kabalang kan simpol bar syita te pihak bule ya kejutang pertama jo pi masuk tu sepang kabalang ngan ai katu kan ne gini sisa na Bible kabalang kadai kamet ukris ya kabalang Katolik laseng dau Jisu hi ban kabalang kai yeng jo blai kadai urijit ban kakut yada ya gini sisa baru balate ka halo tanong rim jo apostol baki no itu lupa hakabau Christ hi ulong umau dong jungka. Berhakabarang la ayo mense bekut welam berpedim yaka. Te anda hafilatit pasotho hakabarang Katolik kadeke pisa sotho hi banjubab bakalongpom ni bat ino yaka. Kakoniam juga barang Katolik kabatai bakapop kadai gijingla persya ay sotho ya gijing sisa bari gijing tipdam besisa. Baka ongru baka pop kawan hakadu gajing set kela jo Judas gajing len jo Petrus gajing phatkarat jo Sandra jo Jisu te anda bila tip baka balang Katolik kadai kai babon nakijika jo kabalang ki one direct nakijika jo Jisu but now Jisu haki apostol mana ki apostol nakijika pateng jo ki Sandra jo ki bat ki Kristen memberim hato hila se mo ban chupat no nelen no yakini ki barok ki sisa hatu kamde se mo gi set kla yo Jisu bagi jika jumu hatu kamde kapok persya yo mese bekoi bai lamingi se sisa perkhat hi mapi berpusan puleru ekiti sak Hebrew hendreu saw hadu hendreu te klumlang barok kine ke mangal om haoy kadai kapop ban mi no nakabalang namar om dei mapi balajid dei Chris balajid ya pi nalor kani kijing patai don pat arjat kipop ki bangile pop bomiap ni venial sin pat pop bayap ni mortal sin kapop bayap kadai kapop ka bakraw ka pendu no ya ka jing ai ba pen khoi but ada klem yo jing map ni jing penisuk uno ni sakan tait na kimau Chris urun po si job kapop bomiap pat kadai kapop ka bompat jur pat unom do no ya ka jing ai ba pen khoi ya ka jing ai ba play ba ya jing imam jukut te ban mi na kabalang kadai kapop kapakum no kino kipop kila bandai kipop bayap lada ke penulong yakini ki lai tili ki kerdon kebanikong serious offense kajingle palat ke bajur kabaar full knowledge dak batip tikena kabalai full deliberate consent of the will kajing menjur da kamon lajong kani kamut ba anda habangin tip tikena ya kapop kabangin sale kadai sisa kapapalat jur ne serious nilai kanang yaka daka mon jongi klem kano jing penbor nang ru te kani kapop kabangile kani kapop bayak hagani ka kispat kalong ba anda habangin tip tikena kajing eno ya jongi kabalang kalong kajing le palat bangi eno kanang yaka daka jing tip tikena badakla mon lajong klem kano kajing penbor nang ru kane kadai kapop bayap
Henry habon ki case yung kajingi e samla kajing songlo bakiba nakoi pataniam pimtip bakadai kabalong serious ni manmi na kabalang ni pimtip tikna kasdan kakut jung kabalang ni pisapan bor ban bot niam no lem kumta kinam e chuyapi haga bakula kulenti magajing e pala jung pi pisimi kene galanti ada kalong kumta hato kaniru kadai kapop hoj kadai hi kapop bakadai kapop bomiam Handai kan mentoy ayu kata kajing i kabasyong nurim hajing penbor bakantai ya ko pingin. Ada om don la sudah kembali kabalang ka ai la ru na benta ka mixed marriage. Habang om bumta hatu ka thoru kitu ba mino na kabalang kindu no ya kajing penim. Kajing penim kadai kajong ublay batang ublay uba ai ka hakino kino ki ba mon lengba kajing bisar hop jungu katkum ki hukum jungu. Te ngamla pedong bagian yo ni kindu ya kajing penim. Kabangatip kalong ba kajing bisa jungi kibreo kaper kajing bisa junglay. Hendrai ban yo ikima bening ni day bandung kajing ngai hau Chris baru bantrai sidom lang bagi kamba bha jungi. En yero Yesus Kristus junam na junam amen. Tetapi yo jimen toy sibo na kene kajing kran junga ngagar pa ni pi ban subscribe ke channel junga baru ban share para bagian baru. Klik and touch subscribe button pada bell icon pada yo notification na benta bor ki video ke bansawan. Khub bless you.